Ključan je zapravo sklop aktivnosti koje se poduzimaju da bi se optimirao novčani tokovi, ali svakako težnju treba dati prema onim aktivnostima koje su usmjerene na povećanje novčanih tokova iz poslovnih aktivnosti, znači povećanje novčanih tokova iz rezultata i kroz promjenu radnog kapitala. Uz to bitno je optimirati i novčani tok od investicijskih aktivnosti, jer je u zadnje vrijeme na ovim našim prostorima bilo puno loših ulaganja koje nisu imala onaj adekvatni povrat, tako da je to još jedna komponenta koju bi svakako predložio da se optimira. To je relativno, ali ajde recimo to tako da to je jedna profesionalna deformacija, pa onda čovjek lakše nadzire putem određenih ekonomskih, odnosno financijskih modela svoje vlastite novčane tokove, iako to ne mora biti slučaj. Čovjek se često može i odmaknuti i želi živjeti privatnim životom kakav je ipak malo odmaknuti od njegove profesije. Tajna je ne postoji čarobni štapić, definitivno ne postoji čarobni štapić, ali postoje aktivnosti koje čovjek može poduzimati ili poduzeće može poduzimati da bi pod kontrolom držao svoje novčane tokove. Recimo može efikasno upravljati svojim troškovima, drugim komponentama rezultata, investicijskom politikom radnog kapitala. Znači postoje aktivnosti koje su u tom smislu bitne i kojima je bitno upravljati i koje je bitno nadzirati.